khir tu le ngai thatu zawng te in zawain chibai ka buk chewa mahun lo om zel tura du sakna sang ber ka han bok chew ani ole tun tuma chuan ZPM SORKAR X-ray tiang ti thupui manga H.Lalchhuanliana thuziak ngai nom le beng war thak tak mai ngai thak hona kan nei le anga nie ZPM party hi alano pang hlea kumsang ni som pasaria din ni in kum kwana amang chautan ek chau ania kum som empo alatin main kumsang ni som ni pathum assembly electiona seat som ni pasari lai la in kumsang ni som ni pathum vek Decembera Mizoram State SORKAR hlan kai anita chutiang ang chuan Chief Minister pulal do ma kai shuna noya kum ni le tlem te an SORKAR chung hian X-ray tlak khopin X-ray hanti hian at selamani amo at halampo ani theye ole engpo ni se X-ray tlak SORKAR no pang taksi kan nei hi thil makdang da ani ve hrim shima kan ngai thak tura hi ka en lok du bik lowa achan chu X-ray turani miaw wangin chuwang chuan atla chupin kan chiar thamop mop mai don ani tin he thu hi January ni sompasari sang ni somni paruk wanglai ni article sami ani e ole kan trong tam tama ma a ilo ngai thang miang tu te emodan taka toilet nuwa avoi khatna tan ZPM party lano pang tak chuan kumsang ni somni pathum MLA in thana ne na changin kum ni pum hlum chu ramro rel na an han sel ve ta me ka ramro rel na an chan chan te chu kong sang soitule soidan sang a om theibok ome kan mi thiam zinga mi le ziak mi PPC lom kunga IS retiring October ni kwa sang ni somni panga a daizol posa athuziak anti thatokhat viawlom le tia ZPM SORKAR kum ni na tho amudan aron soikha apom na om hle kalo tivea aziak tu hian azia thiam baka ril rulai neutral takin amudan diktak aziak ni point alanga I han X-ray zui tiang o atia kan X-ray zui donani ZPM in kum ni chunga an na tho thatam tak azia rolin anti tura an soi anti taklote in ren chem kuma puang si in advisor le consultant tam tak an neite tender telowa na impact tele mabak tam tak an la nei thu aron soi tel bok kha a thle mai ani na taka chuan ZPM malak na then khat ai kalnak ti top office kal le ban hun von dik nalak tura advertisement chwa thin te hi chu dan pa ngai om sa kha an kalpui mai ania kalphung thar anga soi ani chan chu SORKAR masalama dan lawin thil an lo kalpui thin wang tina ani theyang PPC lom kungan ZPM lo SORKAR chan asoi pakhat SORKAR lo siam to tu ten ramle mi pui mangai ang taka in soi si in an mani anin hai vur dan te mi puin an hai lova hlem hlet na le duam na tel lo SORKAR thar kan ngai ngoi ani kha tin asoi zui nge ani kha ZPM SORKAR thil ti that asoi zinga anin tiamang ya kun na thok tu thene na tanga so thing le thaidang an lekha an fakom hle maya aleipo an leitamin kun na thok tu te kuta poisa alu tam hle ani Myanmar atanga dan lawa ko valolut dan ani ta ka wanga khothlang lama ko vaku thial siam ani te khan kun na thok tu te ham that na ngai to tak tu SORKAR alo piang ti lo rual ani lo December ni riat sang ni somni panga reng dil khuwa ha chek pial ko waching te polin ko vakut an nei chum khan ko wa an thalna tanga an poisa mu chu an la thal zo lo chung khan cheng noi sanga zariat somsari chuang atin to thu an soi hei hi ZPM SORKARin Myanmar atanga ko valo lu thin an en liam ve mai lo wang ani thule an lom thu an soi ani kha thorim na manga in to del hi apathian thuwa ram in to del lo chu ram dang boya omna ani in to del hi kan ram mo tak po ani bok healthcare max an kalpui phe hi chu India ram mai pi alam khovel huwa po thil tha atingin kashia mire thei tan phe chuan alom om le zual ngot mai a faktu ten fiam thuti taka an soi mi pui lam chan chu dam lo chia ani maya abak chu SORKARin atum vek anti hi adik thui le ome SORKAR damdawi in sang nasatakin an thuam tha khol thar kan la nei ngai lo lung zaina khol po civil hospital aizola an bun me ka cardiovascular and thoracic surgery le neurosurgery OT po ZMC an pay fill trap to a soyani specialist lak bel an ni te hi alom omin athamon thak hle bokani tun naya Mizoram chunga hospital engmozat le state bon atanga max zom anom tharazel te hi
alom hle boka heng zinga sinot hospital Ebenezer LRM le adangte anron telta hian sorkara rinna an ngat ti an tira alom khop mai heng baka hian mithi phurpo sorkarin atum taveka sorkar kalta leibatin khom tam tham tak anrul ngal bok ani kha soitura tam ome sorkar na thokle pensioner ten ahun taka lo an lata te hi kalphung thar aloni der to maya sorkar na thok lak dan mu malta te po hi chung ko tam takle thang thar te tan thok khoina tham atling ome danang zela in kal chung chuan mi pui thlop in lo zelang engkim tan hun ruat a oma tiang mai khan ZPM sorkar hun reilo te chunga political party zong ten champion pui an tum theu AR son chu aloni le zel te po hi soitur atam ome thil pani lek khantalan kadu chu revenue department in kumsang kha jakwa somriat paruka MNF lokir te tana rampek maumul ram khale chen chinfel theilo anron chingfel ngal mai le pas an sem thei mai te revenue department kalphung an han soi danglam dor mai te hi akal phung thar hle ani tun malama police lak dan fel lo wanga ngolvei thlenga lak training zoma in ban nga yang chi kutvung ber burte aom talova CM le home minister chung khatnai takte ngei point ate fung an phak lo hret wanga nol an ni te hi akal phung thar mani kuwa Myanmar atanga lo lut mit an sei khum velo ngot po hi kanrama kuwa ching tu te tan chuan mal somna kanram economy choi kang dor tu ania hallelujah na tham ani kuwa chin phei chu ramngo siam chunga sumtam taklak luna ani boka ramngo hum haldu polte hian duain an soimoi tok lo dewem o kaloti ve hialani ramro relna an chanvoi khatna ania mi puihne na anei ruk lo tur thutiam nei chun ani bok nen an sorkar tira tang khan an thokrim tlang hle mai inzir chop chung khan mo phurna an la ka tangin ama kan siam hlui tongkam takin bong til re chetin na an thok ngal thut an thok ngal char kha ani ber mai thurawn ka han pete ang atita eng thurawn tak niang mo ngai tha zelang ZPM kum ni chunga in na tho ka han fakna cheu hi thil atha zawng positive ka thirna atanga ka mudan tlem te ania party dang ain in thata ema in ngai nan le chapo pui turatana man trul ani lo tiro in riat atrulang ti fu lo tam takpo in nei nge yanga in thil ti sual chang reng tele in thil ti that haider tlat anom ti in riata in thil ti diklo apo in soimoi ain in siam thatnan in man atha hleang pupi si lom kunga khan in na tho awanga thingtlang lam machanga lom tu soi in don hnem thu aron soi kha alom oma chun som zel ro in than le huna tlin le khelnan mai ni lo ram mi pui mangai na le du sak na ne na in tho ngat chuan in thu pui politics a pathian ram thlen tir ti kha in mang dik tina ani bokang a seilu tuklo nan appointe te in thuron ka han pe ve te ang cheu pakhatna ZPM hi party sang pasari emo in zom khom in nia in omna party hluya lungleng lova ZPM a in lungrol thap hi in chakna tur ti in riat angayang ZPM thiltum policy hrengreng chunga ram hruaina in thoreng ngat chuan mipuin mak an pesang rengang cheu in policy in pension ero chuan in social fo te ang tho in ni ang panina poreng reng hi pon lama tanga beina ain chung lama lungrol lo na hi a hlo om zawk fo thin in party chunga in lungrol phot chuan pon lama tanga beina a hlo om lova in party chung lama nget aw mero chuan niam lam in pan thungang lola ZNP PC Prism Exodus le adang te ril ru putlat inom vai chuan mipuin an ngai zong reng hau lawang cheu ro rel na thazok zuar chunga ram hluizia la putlat mani masilwanga diklo taka ho tu te bula thuvei virching te hi a om thei ti hria in film khur hle ang cheu in party office honnia CM berin in ngai dam ton na nen kumbul itanang u ati kha ataka in von ngei tur thucha ni ngei ro se pathumna ruling party rivei an soithin ho tulu berin anoi mi te cher chu aya beng niam tum na hi in nei ve tur ani lowang ho tu tha chuan ho tu thadang a cher chuak thin ti hi politics a hian dikmo hle ma se kalphung thara chuan in ti dik ngei tur ani ang palina
party in rel bol na lama hian na sataka mason in lama mo ni in alang in na tho that pon zar konga po in party no panna alang ni in a hriat publicity lam thleng hian chanlak in mamo hle ni in alang e ni za chunga in na tho zia ka sem booklet in tumte kha mi puin an ngak hlel hle ania pangana mi pakhatan po tel tur in ti hi a thatte lul nen in mang dik tuan tling lo de mem o in policy anga in kalzel hi a that ber arin ome parukna mi puin be se na sang taknen danglam na thazok thlen turin an thlir reng chewa in party office te hi contract emo supply na zon na mun anti velo na turin film khur leang cheu contract emo supply na in thok ani point a tha thayang berle belchian dol ani ngei tur ani ang pasarina aval upa council vuc te hi party mi indi chia lo point ka han fui ve hrim te ang congress hun laya sarkar khalngil tura din ethics committee ang mai khan in zu ji ve lawang ti a hlo om ania sarkar khalngil tur le an kal sual veng tu tur atul chuan cm thenga zilngam tur in ni kha hreneng teu rin om tur le mi pui chunglama ngai vek in nia sarkara be sei nei lo tura ngai le hoi sen taka ramtana thok tur in ni ti hrenengin taimak han sual e zual teu chutiang ni lova be sei nei chung le hlok na thlir ran chunga in tho vai chuan in za omna in hral tina ani anga mirin in kai le ngai to lawang in din chan le in ti tur rol hi apoimo om mai hlek suang cheu pariatna state level monitoring committee te hian tuna chuan ZPM party mi ten hatho in vil ve to dona ama aya uluk zoka vil turin ka cha du cheu ani ZPM party din in ni angle an din chan cheu ang nge hian bung thar min han kai pui ngei ula ZPM party sarkar lai ngei hian kalphung thar min han mutir ula mizoram tan hlau nei lovin mel lungthar han phun nge yang cheu pakwana CM ho hian in ron khom ngun ula department har sale pui ngai deu in pe zone chungin mala thin ula a hlok hle ang in thu sei tu reng chu belchian dol ni thin se mi mal ngai dan ang chi te hi party thu chuak ang maya soi ching lawang cheu in tho ho na that hian mi puin azar kan zo zela mi puitana thasi lo le mi mal ngai dan kalnat puile tukwanga ramtana thalo om theilaka in veng ringang cheu rin thu le du thu sam hi thu tak soya soi thin hi dot soina ania thei chu a min hun lo hi a hlok berzel ti hrerengang cheu somna mason na du luat wangin kan sa khole namzia kalsan zongin engma tilo ula kan sa khuangai theilo party ten minop ti hi vong ringang cheu central sarkar in thop dan issue base ba ki chu NDA zomve kher hi kan lama mo lo ti hi in hreneng don nia som pakhatna ato berle poimo bera chuan ramro rel na hi kan sa khozirti na milin akal pui thei ti in hreneng turani ang lemhle na laka in filim renga re theile rim taka na thok tu telam in hoireng tat chuan he ramtan hian mal som na thlen tu in ni zelang ramtana thil tha ti du tak na ril ru putan chuan ram nei tu pathian kuta tluk lu hi kong thaber ani e pu PC lom kunga IS retire soyang khan in lati tha thokhat viawa mizoram tan mason na tuan tlingkong min han zo pui zel teu kan ram hian bung thar kai angai zia kan hriat tlan vek hi ti in H.Lalchhuanliana chuan ato pakharani apui rem hle mai H.Lalchhuanliana chunga thinlung takin lom thu ka soitak meu ani alomom ka ti na pakhat chu neutral lama tanga x-ray call manga ZPM party anon bi chiang tele thurawn aron pengam hi aro pui ka ti nalai tak chuania thurawn po pe ngam to lo khopa kan hring nun aom china chuan kan har thar viau ani lo chuan a thalam ain a chelam on char mai hi a ol khop mai tin thurawn mai pi alama zil lo fa kan ni hlau em tu chu kan pathian hi ania ZPM thil ti that chau soilewa zil na le fuihna te thurawn tha don mol hi mi pui sarkar tan chuan a aya cha thadang awm lo renga chu wangin hetiang taka neutral mi pui te atanga thurawn tha mai ZPM sarkar in adong hi
mal som na ro pui tak ani ti ta ila adik viau ome ole appointe te a hanriek thiam cha kom le a ma se kan thiam nei na tin lawa chu wangin kan ngai tha ka tang khan ka veilai lai kan ron soi ve lokanga keina kan soi cha ka chu a grassroots level lam unit le block atang hianin soi ka duwa hei ruling shi an tiang chi hi ZPM party chunga po om ve thei vekania chuwang chuan khatiang angkha party no pang tak kan ni wangin party upazok te in rel bol dan le inen kol dan te po kha kan watluk kherlo theiani a grassroots lam hi a chiat vai chuanin thilpoi tak ani theya a foundation ani wangin foundation bera chim chuan in po mi te hmuah nal le belchian dol tak ni ma se a foundation bera chiat chuan chim mai kha ama ba kani chuwang chuan a grassroots level lama hi poimo hle inka ria heng zong zonga hian kan riat turata na poimo kati chu ZPM legislature party in ngana lungphum poimo tak mai politics a pathianal ram tundin tilai hi unit le block roi tu ten an theingil lo apoimo inka ria chulai chu kan soi lok duwa apanina tan chuan each signal in hek na hi a hlo om berline in ka ria hei hian tho hona ti chevek theya tho hona bera chiat to chuan ama ba ka chu soi ngai lovin kan chevek ome chuwang chuan tho hona tha nei turin heng zong zong hi kan pai bo nga ya pai bo thei lo ka soi lo wa pai bo thei thil vek ka soi ni ti kha lo hreta ula thome tin pa ti sang sang in zom khom kan nia heta hianin tong kam moi lo ni lo se zana chang hrilem lo phun noi ve tak ale lama du am bok si te po kha om theiani chu chuanin election nang kan ma chon le zel na tura party min ti chevek theiani kan theu ome sarkar ma sa te tluk chiat na chan bul pui ber chu each signal in hek na le duam na ni hemi pathum in kop tlat hi apoi em maya chu chuanin party bul thut ati cheveka an chim thrin ani chuwang chuan hruai tu voi sen hruai tu fing kan mamoa heti lai veng thiam hi kan mamo em ani a ome ti na ni lova thilom thei ke soina mai ani ti kha hretai la thabok ome tin ato bera chuan party a active tha thi poimo inga sia party mi le sa ni tho ZPM party member atanga chuak ni lem lo oron active to lem lo a ZPM atling towa kadu tok hetiang ani to chuan keima kut koi nge in so thing mang nge in kan in check album ve tiang tia chutiang atum tu mi taima te ro zana chi bai kan book an nga ya heng mi te thlenga awangai sak tu party hruai tu kan mamoni abikin thingtlanga apoi mo viawin ka ria ZPM ron in mang to lem lo ma se member ni tho si te so thing emo morcha emo khatiang ang manga in tun din tum tu te kha kan va hre turan ya kan to pe te po an poi mo viawin ka ria in kutuma wa ko dar kan da ni ti zom tu te mitai ma te an nia zana chi bai kan book thiam hi an poi mo khopin ka ria seitur tam takauma atlang pui thuak karon soini ato bera chuan thil thum zong hi damdawi ani vek lawa thil khatak tak hi kan tana dam na tur kan taksa ngei poina adam pui ani fo thin chuwang chuan ZPM party dam na tur po hi thil thum ani vek lawa thil khatak tak damnan ahman fo anga yani thil tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milotalan sak thau turin in khongai na karon nge ne like comment le share te tin mila subscribe lo te point milo subscribe zel turin in chan puina karon ngen tak meu ani e